Pamirsa, penerbangan internasional ring Bandara Ngurah Rai sampun kebungkah, nanging durung wenten pemargin penerbangan internasional. Kanan ring terminal kedatangan kantun sepi, keuningin taler durung wenten maskapai sani ngajuang penerbangan. Stakeholder Relation Angkasa Pura I Taufan Yudhistira Matutang yening dawak kabungkahnya penerbangan internasional durung kepanggih penerbangan internasional ring Bandara Ngurah Rai. Punika taler saking baga maskapai sane ngajuang slot penerbangan majeng pai ketandane. Praktisi pariwisata sane taler pinake Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali APPMB Wayan Puspanegaren Latarang wenten makatah pahan sane Katar Kayang nabdabin sepinyani penerbangan internasional nuju Bali ya diastun sampun kabungkah. Kapertama sangkaning MOU pantaraning 19 panegara sane kedadosa ngeranjing Bali durung wenten. Kaping kali indik galah karantina 5 rahina punika nenten ngedautin manah sewalik nyane meratin wisatawan. Kaping 3 asuransi perjalanan Siki 5M taler kedadosang pikobat. Tiosan punika panegara Thailand medalang ugar-ugar ngeranjing Phuket nenten matutang laksana yang karantina nanging wantah muatang makte bukti vaksin sane sampun jangkep. Asa punika taler Ketua PHRI Badung IGN Rai Suryanegara Nureksain durung wenten nyane pengeroh penerbangan sangkaning galah pamungkahan di gelis pisan. Lianan punika indik galah karantina taler meratin para wisatawan sane jagirau ke Bali. Nanging daning usulang mangde 5 rahina galah karantina inucap ketureksain malih dados 3 rahina. Santukan reng makatah panegara sanes sampun kabungkah nenten matutang wisatawan ipun ngelaksana yang karantina. Sugiatnyana dan pos nguningayang.